kasa mi no na wanya wo na no andro aboso me kwantio emu won sense bebre emu yare ni mu amane wuro ti afia man kwata maklo when Nyinsen Ne Awoɔ bre enu se on kasa mi no na wanya wo na no andro enti kwase da nwomre bia radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ bre apono wotwino radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ bre 106.3 radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ bre abuso men kwantuo emu won sense bebre emu yare ni mu amane huno ti afia man kwata makro na Nyinsen Ne Awoɔ enu se on kasa nwie no na wanya wo na no andro abuso men kwantuo emu won sense bebre emu yare ni mu amane huno ti afia man kwata makro Nyinsen Ne Awoɔ enu se on kasa mi no na wanya wo na no enti kwase da nwomre bia radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ bre apono wotwino radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ bre 106.3 radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ bre Ghana for Yamamunina Jo Yamo Kwaba Doba Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ bre ena sono DJ one and any team no yadamose papa panenso nyuma mode agye ya bedru sabre mo ba Facebook ni nyina yadamose nyankopon enhira obi aba ko enyi free ha ene nkomo no obi entie bi ma me so yo ba so ye be matie na se de tie bia no so ye be ma wo nuaba wo ba yo bi ana wo yire so ho ha nti se nya wo kora refa ho director obusuani bia be fa no ho nti yentie ni yie ebebo ayem pa nyame nhira mu amahye artworks ni nyina so wo Facebook so wo me WhatsApp nyankopon onhira mo mame fasedama endpoint homeopathic clinic na da romanti baby awo bia wonya kwan share live on Facebook Adom 106.3 na na ma da roma and ode ato ho endpoint sebro na end of this month na say free scan ne test na wo ye de ma ne mema na ya akona wie ye mesro ne boarding so any free e the amount bra na ochena ne na wotwe mu nyina holiday kura no endpoint ye adwuma na da romanti ne de Nyinsen Ne Awoɔ Bremo mame nkoso na me worship me mame Pastor Mrs. Selena Bedu a happy birthday nyankopon hira o nyame nya okese na onya okese 50 years pa na unie yay Eradin sanfa 50 bi mo san tawso no hira wadwuma wo ye nyame hira o Pastor Selena ene de okan obi abe hu enne nkomo bay ene ye die ye see depression during and after pregnancy ehun kommo depression wonyem ye kura che okura etesei na wonyem a no nyem no kwa ya another school Nyinsen enye bete no bi se me ho ye say awo ntafo awo hwe enye easy tete no na hu so ba wo akofi ho hu pa fita ne ya ja bibia agumo saa no so ko na wo ba ho enka wosanka de yanke ye wo no Erade hu ye kunu mu obo nhyehyɛ wo munwuma so wo ba ku bi ho akyɛde bum na da ho wo ba ku bi bum saa nti no sa kra wo nkra wo hunu ne ya no saa na wo ka de a na sa wo be kwa ya wo mu na be ba dry unya boafo na depression de no ho agim hu so ba pa wo ngo ye na ogina ne na so depression nti wadane abrewa eye problem ho common ye di free sabre kosi se don kono be bo na de ye mi ankasa he ene shan pe na nya kwanhwani wa ha ena kwanhwefo nko an ye hia gi show na boso yes mini abaso no papa bi na na akua ampem da ko hwani di muduro saa so na nanum so enyamo ti na na akua ampem da ko midwife wo Pentecost Hospital na anwumre waba ene ye ba bedi enkomo na na akua anwumre me mo akwaba
Medasi bebre. Yadase fire aha kasagu microphone mu maye. Yadase papa pakwa ye fa suhia ye ne ba bia obeduru na wote ha no. Adom de nyame ka no eno a na bam pepepe nyame hirawo ne wadwumaden a wo ye. Wo mo a adwuma ne do makoma so no tokrom kro mpese o mu pie na obi hunu. Because the topic ne to ho na say o mo field nko do mbe yi ano nyame hiramo mo Facebook nyame hiramo papa mame akosi a wusu mami akosi adin owusu di akra ya na no afamani so nkuni ma me nyankopon hira wate so nso ade adwa hwe bie na utie yen live na me yanim komo no nko na nkofo suma ya ready pass on pese o mutie depression di kan bo ho tofa kakra ya kase depression kra ye dia. Okay, mami fa kwanya iso na me wo hye me mame ekua friye nkroma ne birthday ye ochia nti me wo hye no happy birthday in advance. Me hye nyame hyama ne bebre. Amen de wo ye nyame hyira no ma wonfie na wadi ne kyena no ma double ahoden ne se de wonso wo ye adwuma wa pomudin mu no rade mo apomuden sa wona wo gi wo mu nyina no mo hyira ne bi mra wo so na rade mo nkwatenten ahoden wo mu. Okay, etiefo nyina so me chia obia je wo so se ya ka se depression a ade ba kwa say ye hu ne say depression a mental health disorder. Depression I to say adwemu yare kakra. Enti say ya ka se depression a asiche nyina ne say eya obi anasa reho ahya wo so na etimi achechiro na ma watimi atwe wo ho afi da ne da activities a wo ye no wa withdraw from society na wo nko awakon ho sane ye ka say depression loss of interest in the things surrounding you, the things that you once enjoyed. Ne say we jine nyina to ho tinese ye ka say obi aye depressed as chire ne mu da ho fine na Facebook madofo na di kan ba wa ha no mo dada nyame hira mo papa na na Kwame Junior chia ye na na ye da say Sunday Bay and so say good evening piaga nso aha wo enjoy show the pa watch some asafo Louis ahiado ese o microphone o COVID na da bi o I didn't tell you a question. I had your buy so no smacks o she Benedicta Ottrin so e wa ha na kwia for wa amanfo Chiki unim nana aha because me said oh Chiki yeah that's nana kwia for wa amanfo nyame hira so aba Facebook wo share live into depression and wa born tofa de amaye na de yen hwe because an topic na eyemienu during pregnancy and na wa wo wie no anya depression nti me enhwe wonyem a why depressed ma yenhwe de cause say oba nyem na afi asa wate no ho bibia nkoyie se de nka wosanka ekoso no. Okay, so you can say depression anka say you mo 3 types. There was seasonal affective disorder say no eba prem bi or time bi or ha na timi ba and there was antepartum depression no na ye ka ho asem just before a war no during pregnancy no and there was postpartum depression enti no before a war no and I say just during pregnancy no onyem no dey na causes that depression and my causes that depression no bebre by a bebubo bi so na etiefo etimi ate ase ye se onyema obi bia ewo wakwa ne mu nyina no is exaggerated like a bi kosro onyem no different from se onyem enti se onyema ye hormonal changes bi wo ho ekoso wo nipeduanim estrogen ne progesterone ni nyina ye hormones wo nipeduam onyema ye wo said ye say esi kosro fa said ye bi so etimete fa enti sa transitional phase no say wo body na entimi adjust ya itimi ma wo kosa depressed state nim eno ne ye one major cause wo hormones na betimi ma ye depressed ana two endro bi wo hono ma ye no obo ha onim se onyem obetimi afa ensunsunsanso betimi ma na ye depressed afa so tibia bi wo mu a utimi koma itimi ma wo ye depressed onyem no okay obi wo ha na repeat no enti eno no sa no mpako no right from the beginning why you depressed aside that no bo abusive relationship enti eno no you abusing verbally and emotionally enti eno no sande bia no why you depressed de bia ne ra ho ne ninje ne ho financial difficulties
obi oma on just say life challenging oni bibi a o de be hye ne ho oni support bia be ma na onyem no kura agya no hokọ wo fra no kura wo mfa eno so ya another course se one plan ne se wo benyem na onyim a woni bre wo hu yie enti ni nyina so timi boa e ma time a wonyem no timi enya sa depression no okay na say even say bi kura obi a wo ne wo ho pa no odo be ma no na bia se be ma nye ready na nyinsin aba no akobo na mane eno kra so timi ma we depressed because on accepted pregnancy na oreho was pregnancy na nkasa no itself a whole thing this say when you obi obe tai wachi na obe support wa da na oraho na ye wo say as a kwanto ide wo nko na wutu obi eni ho a oboa wo sanity na say bia wadwuma mu like stress bibi kra e kire wadwen a yes na wonni buafo a na say nyinsen mu no bra wanyem kra wo hia nipa wo nchen papa I see enti a chewo sa na beden na mahunu because ebi obehunu na bibia okay enti beden mahu say afia why depressed especially say afia nyemo a na say enkoyi abeden na mahu. Well, yeah, some signs and symptoms are ubehu. Society nebo ha ye hu ba ye ignore. Most of times ye hu pa ye ignore because se unnim obi na unnim ni ye say if ya se oni obi be adwuma de bia na unnim ne say asuma si de bia wa ye ne ti ho kama wa dress kama ba na afi de onyin say no behu no obefa ne say o wa bre afi de obi adwuma kra bia onunu ne ti mu ye ono ampa onye nanim ye ba wo no wa pa bibia si wa ho say oh ebia nyinse na aye ne sa ba ontwen manim misa no nti me bebobo some symptoms bia ye hu a ese atimi twen ben on pakro no ne ani ni dinkita ho na bibia hye ne so no betimi aka kire na ye wo mmoa bia yetimi aboa no first of all say hu obi a waye depressed that onyema hu ne say on pakro na nkasa na appearance no enye good is not normal in a sense that it deviates from first say they know see eye ne ho ne ade se na wunnim no se wunnim ne pa na se wunnim na wunnim se nyinsen na ene na so obi anim oye depressed because time a wo be share kra e den ma asa obofno ase bibi wo hu obasabasa bi ntino se wakata si abreso a wonyem ya ugina ayi 14 inches so ne 6 inches so yi wo ya da wudimi nyina so eno sa na ye de be judge ananse sunsuye wo and so say bebre wom okay apart from appearance no one back even so oni need din koma sa ni pay otimi ka ensem bit otimi say ni da so bi eni homa no o feel hopeless on feel say e be a guilt bi ahye ne so na say o feel worthless say ono de on fata say obekọ ni pem asa o fere ne ho say obekọ ni pem sa ni pasa no ni din koma o te say o ka say me de minya meku me ho o ke kan nsem a I to say very harmful inti sa woti woni kasa ma otimi hu se no bibi nkoyi esa wotimi ben ni pasa na oni ye de edin kita sa nipa kroi ye can be to say or difficulty in remembering ebia oni ni di nkomo kra otimi se na adwen kra ni so o lose concentration ana sa nipa nso te ho a o make gestures oni no ono ankasa ne hu di nkomo ase wa yira kra che say low energy low spirits nyama akane na oye no onye biem obi oho nyinsen ba nyema na oye no oto jo untimi nye ni nyina bebi otim se no we die enkoyi yes enye no wo ho sesi e se ehunu especially se even ba bueno ebi a wo kan say no me hu ne say ebi obi a onni kunu bi ne maami bi ni nche busia ni nche na yesa ana obi ho kra Mrs Papa bi o chane nka wa kra otimi go through way pa che obetimi go through that so oni obi tifie na ebi a one symptoms have been say ebi o ma insomnia either say ontimi nda yie edidie kra nkasa no ebi o ma onya loss of appetite and na say increased appetite odidi pattern na sesa ebi o ma otimi so that the whole day they be na ne raho feeling of sadness like ne raho sa say adena me raho ono ankasa ne ninji biem inti sa nyemembo sa oni ni tifia utimu say changes bi abanemu inti anu no hu a wo behu Tina say wo ho ne happen as a midwife no ebi mu pregnant women ni bi ba mu hu omo sa yes ebi how you identify them and ye ne omo kasa and ampa na bi a asem bi wo ho nti try say bi be cancel omo kakra na
aba form kakra. Okay, so ma form ana so pimfo e depressed that e dey how na dey bre ono ene unborn baby no. So you depressed sana e affect ono ankasa na unborn baby in the sense that se see ano o prepare ho se wo ba be wo enti no e wo senka wonye ni je bia wo di be hia abofra no ba meanwhile de bia no wa ye bosa se bibi hye wo so abofra na wo uyem no de e kwaso wo mu bia no enya insunsanso e wone so sakra ni je wo wani je abofra ne so ni je enti se wo ye depressed na akra no ono kasa so ye less active e wo honom ana fe so se we depressed da na se ya want me anso ano you can deliver prematurely akra onya 9 months ubetimi awo no entem te se bosomi enwotwe ho no betimi awo sa akra no ana te se ubetimi awo akra or yes small for dates te se wanya 9 months ba wo hwe no a utimi se no akra de 9 months wan so meanwhile wanya pa as in the weight ni so ana the weight ni so ni weight ni susu sa ubetimi nya low birth weight say bia less than 2.5 kg na say other things betimi ama sanya me esi but depression so etimi e count e ma unya sa signs we say yeah depression is serious yes there was severe depression etimi kunipa enhwehwemu bi last in it out 2010 omo enhwehwemu bi no mu si so diaka say globally 300 million people suffer from depression and now phase so depression is one major cause of disability and death, premature death. And it's really true because obi ya na adwen say so you depressed na say when you obi a either so obi pran and na so obewu ente ya DS society ne ma ye ni eku hu obeti obi a hye ne ho akonfo ni nyina estati bibi but when you obi a ne na nkasa obi be sorry na unti se obi wo yes wewu ni nyina nneoma bi wo honom ekoso ba ya hwe anka adwen enkoso yes enti na ya so oba nyinsen mu no se be ye wonye depressed na bi aka na aka akora onwo no no asodie be ene wo ho se eye efia yetimu ye yebusua yekunonom yebusua ede na wo se ye ma pregnant woman se be ya ne nyinsen mu no onye depressed ede wo how bi bebre no one ade a ebetimi aye ne se ese yetimi hu ye hu ne ye hu yie obu oni ne tifie but hu ne kra good morning kra hu nka bi ma no nka bi nkyere no enti na wo se ye utimi hu nipa ne yie na betimi hu se mpakọ no aye depressed wo mmoa bi a wo de boa no enti se utimi identify se mpakọ na ye depressed da se wo mmoa bi ebi wo ha wo men no about me who from afar say mami wafa yefunu ba onko hospital wafa yefunu ba ne wo ne dressing mu enkoyie wo mwaye bia wo betimi dia bone pakro no say do me baby a hu se kwosho betimi invite to say bia na sorry for penyi bia ofere no na bia oni na bedi nkomo oni ni di nkita ho no betimi na kasa bebre no hu de ade kronti e ma na yesan say ade a munyina betimi aboa na maboa say ade a muntimi mboa na fe de na arefe na ma bia professional bi na onan kasa ne na edi nkomo edu baby kwa na very severe yetimi ma mo eduro a betimi aso ano yeah Nyinsen Ne Awoɔ na utie ye wa Adom 106.3 depression during pregnancy and yedi ho enkomo ye bebo awura after pregnancy no wawo awie no so na waye depressed no ye bebo awura enumo ye ne na nakua ampemdako owo Pentecost Hospital edi enkomo oye midwife na mame Sambra Facebook biem na yadofo no wo madaro ma wo munti ene ye wo hayi wo no mo asaba na woman sabno menfa entuja ntino Dorothy afrane my midwife ntino tumu say Dorothy the midwife na abaha no waba man fans one day tumu say wadwuma ho tenyame hira papa ohima Destiny Love say good evening mami afia I'm watching you live yada say Gloria anane listening pa interesting topic yada say nana adwen pahini odi asempa ono so wa Nelson Adati say good evening I'm watching you live from Hefa Adati Shoe Dansoman KitKat yada se papa Samson Ofe say Chicky Baby unique no ana wow Chicky Baby more love from Ella yada say papa Richard Kwabla some of my fear chia wone my midwife yada se papa Raska DC say wow
super night. I'm DJ Raska from Studio 1 TV. Shout out to Mordie Vim. Yeah, that's the same. I was just some furniture works and so was say was shay we doom kuma say yeah that's Isaac Chumasi wa Tel Aviv Israel openi yeah that's papa pampa wa me say yeah so ya me some pa anti yeah that's say asaba bie mo Emmanuel Gani oh you ma so ya feel pa nyami shram mo papa so University of Education Winneba North Campus and also share David Techimensen and so yeah that's a Bismarck Usu and so ya me guess yeah jo so Adman Maxwell and so yen wo Finland or say teaching mu je depression there yeah that say na Teresita Buedu Madam Midwife near it so ni more spicy Kwame Ampem Dako we do obeben wo pa very intelligent guest unim ne wo ba bia ampem da kono yeah dear Adama Maxwell so e wa ha mesa ba so bia me ani nkomo no na fe yente ye ho ase sama ka cho se depression ho nkomo ne ye die e endpoint homeopathic clinic na doroma na oboye chidom ti no endpoint yade bia wo se bra me se holiday kromo ye adwuma from anopa no nso de kosi anwumre no nso endpoint homeopathic clinic okọ no mo a wo yare bia mfidie no wo ho on de be hwehwe mu ama free screening and scan no so so your ba infections on my heart dream be and abema wo prostate no ya yen check or sisa test no wo ye ni free the amount na mo how bi omu dia e horo nurse ye do ato adros na fe watua nti for endpoint was 0244867068 0244867068 depression during and after pregnancy a hon komo na me na nakua ampem da ko a wo ye midwife war Pentecost Hospital edi enkomwe nana me yenkoso anyina oba fafuro a wa ye depressed e be ma sudie e wo ma anyinsen mu ene sei ena sa wanya eno so betimi e de depression abra oba emema no anase partners no yenka ne se partners no omo responsibility bebre this time. Okay. So partner accept pregnancy no because on you ready for it and no Emma we depressed into yes stress say even pregnancy neba na so ba need to make a child say oh my fire funa say before nimpo ba e so utimiti ase say enya ono mumienu nyina na den monyinsen inte say utimi gina nachi na uma ne support bia ohia na wanye depressed anya sasensunso ne ba oba ne so a wo so be ma no benya wo chefa wo okay yeah okay inte wo say omoma omo full support anya sa sankowie ni ya ma oba na no be ma no so ahokyerem bi be ba ne so na wo hwa ye de anyinsen ni hunahuna mema no ana sese ohun say ye na ye ka ni say nti na otumu say ade bia na obe agono hote ho se be ma eboa edi anso na ya nkasa ya fafuro no so ye betimi aye na ye ye ho afri depression mo oh so nyema enyema bi wo ho ma ya on say to say boy to make us say bre mo abre bebre like nyema nkitinkiti we say nka otimi jam ana otimi pe obi na otimi boa na otimi nya enough rest say be ya say bibimpo na e ha wo wadwima o rest enough sa de na betimi ayede akofom kakra okay enti ne ni kwan say wonyema sa bre no na okeka nyema bebre boso ese utimi jabi na oba fom na wankasa no so no hu se bibi hawa obepe obi ane ne bekasa no wa cheche ni nsemu no wate ase obi a ote wasama se enye obi a obe criticize o ama ade na be wes ese enyem kura wo se ehunu ye nkomodifo yes ese wo no open up se bibi we ha me ebi kura wo ne okun kasa ya no se wonyem no wampene inta hye wo so wo adamfo bi na pan bi obetimi abie so a che ne se sei na mi kom obetimi a guide won kakra ema wo nwe hu bebre even se okun tiem go so ofi a okun ni ho no betimi abehra wo o ma mi betimi abehra wo adamfo betimi abehra wo ni di nkomo no na wa adwen efi so okay but ya say ebi mo krampo no sex no say bia na yi nyina onyem ye so nkohwe nti ebi mo krampo nkohwe baby no kra sex no kra o because ono wa target e bia oba yes say wanya oba no no konya be ma no kra sa dana dwendwen na are depressed yes and no one cause of postpartum depression okay ye bedru ho but no minim say won say onya kohwe
ne sex no hu a onyim no ho no so kura sa ti mede eno so betimi ama na ye depressed throughout the pregnancy okay enti eno no am say during pregnancy depression no yemfa ensi ho other questions bi ba wo ho no ma ye de no bebram yemra oba awo nanko awodi anka ha no say nyame adom 9 months watimi akọ wawo afa ho afa oba ka hu ba no kura nka ye enough o say ye nka wani nye bad then after birth oba beko depression mo enyema bebre etimi maneba ba ko na wawdi kan boss gender of the baby ebia owo mema nan wo fie owo man nan wo fie nti okono ye di kan dia hye ntrim kofa oba bra o kofa be ma bra o enti midwife na ka chen say anti o den o de baby ne chair ne na ha ho na bembu why disappointed enti no ho na adwendwe na to no sinti me be kofia ma ye tie megu me so na esa adwendwe na start from honoma wa wo na wie no on says time na wonyem no hormones bi ekosro me bi ba form a etimi eye na adwuma nti wa wo wie nso so sa hormones na ebi be ye adwuma what I say nti ni nyina sa hormonal factor no so etimi eka ho e wo postpartum honum no wa wo wie no change go back to say wonyem no eno so say body na adjust ya ebetimi ama wa ye depressed afei so say ye wade bia ekoso wo Ghana nansen pa body shaming wa wo wie no obi hu a na aden no wa kese sei na we fo ye kese sei eno ya de ba ko a ema nkofo bebre ago akosa depressed state nim but ye bu ye ni eguso se obi e wo relationship mu ofie anasa se o de baby ni kofi na ne partner we nya support system so weak support system na obi amwa na nhwa akora na etimi mane depressed I see ne sikasem anasa ne nnoma a o de be hwa akora no ne tutuemu ende yi a ne rate mi ho areho nim na no eno ne mane kosa depressed state nim okay enti wa wo awie no uhia se obi bua wo se wonni obi akra wukun wo ho anade wonni owo ho enti ese won pa kontimi nya bre na obua because wa mbua wa wonko a wo hwa akra no na wo so hwe wo ho ama wo ho akọ back to sa non pregnant state no ni nyina ye adwuma enti se wonni obi a you are overwhelmed ema wutimi eko sa depressed state okay ma memra Facebook afia mankwa tamaplo na beti owusu ansa medofo was a very educative program keep it up yeda say na Philomena adiaba and so wo tokura no ewoti region good work god bless you yeda say papa Abigail Wilson so any so on the tuning in dada watching na say before I beba no no hu picture na still no say jamfua say I love this program pa yeda say coffee Benjamin Kwesi say yeah light out to ayi Madina Redco by now I'm hoping say ya so say ya obetie ya na share live on Facebook say phone no eno ko fe mensa and so e wa yeda say Anthony Obi ya boa Obi say on the ontia say ya nose marks the extra picture okay enti Mavis Jantoa say great job yeda say papa meba adom Facebook on so na mo comment no ya be kenkan ba bia ye be wura ho fi say mwada romanti na dwumadie Nyinsen Ne Awoɔ ekonanim say bia na ne first time awuti a ye buta ye nyina ne say maternal death ebe brasie na brasie na say twakora e wo so bia Nyinsen a otumi wo efa no ho efa ne ba e de o house a na ye Nyinsen mu no ya e de brayen ya wo awie na de brayen ti wo bo hu na oba tan wo frim ana ne ba na frim mo san komo no nko na ye di e wo Nyinsen Ne Awoɔ so nti se wo ye oba wa ware foforo wo shoyi eni kwan so o ma no mese wo wa ware dada o he so obewo tete wo ma show we ene wo so tie ti mo amunim dada no mo hye na obi ante yeda mo ase papa se Nyinsen Ne Awoɔ so moje atomo common ye depression during and after pregnancy ya share during pregnancy depression aye komu na yawo mu no depression aye komu makuma roda mama roda sa na e frɛ no kuma se no wo me sure so share live on Facebook mama ya me sure papa so wa wo be o de say reverend wanyini
By say there were one watch us. A baby, I'm a word do na ye. So what? Condition no more as sunny. Near ready in Yammy Bay. Yeah, don't want say, Papa. Remember Facebook be in Bama, me midwife, Papa, and Equiam Pim da Consa, and Twasso. Nitino, I say, ya were we no not Miss Row, ya what? Ya yet you dear, but so bow powder or the canocro wow. To a young any bear say, and Uncle Bia who so banning ye active. On said you and your bete. As and why I am married. We are married now through our bed, fear be wolf as a war extra and maybe of ye now be show more. What shall ban your one cat? A breast and car, no who betch a crowd so yard, yeah, a normal. At least so bow. 1 man 6 weeks, 40 days needy. Okay. So Timmy a gina home me. Because 9 months are going to na what to it is a wood 6 weeks and say she so Timmy 6 weeks and 6 weeks no. Anna, I would dear no or de abofrano a 2 moon or Timmy a woo no. And no 6 weeks I can say be go back into time and now yes time and no young fair Nyinsen no. Into at least 6 weeks need dear na say bibia to din into at least mom 6 weeks a beboa. Okay. Into dear na oba wo sa brain mu for 6 weeks na ni kwan so yes sabe ya no so enko for how be na fi ensa me jani depression. Oh so bi wo na say 6 weeks ni ndu ya de ohia ye moa na wo se nipa be won nchen. Oh, best so ni mo be boni ni be di nkomo no isolate ne ho bebre because I start isolate ho na wo dwendwen nsem bebre ho but se woni obi wo honum somi mu o ye say ma wo ye bibia eno no e keep you busy in term ma any ideas and thoughts bia until no we okay na enega nei obi ani ada agesa obi ani ye ho saa oba wo kra no mreda ho wo so wo wadwuma so nipa anytime today na me ankasa meye e de be hye me hu nkran because enye easy me enfo obi a wa want for depression nipa ba ku depression kra ni o na ntafo ma me nipa bi say na omo handle omo ho at times advice I de ma so bi wu wie na okofie ka chere say nyamre e ma wo ho se enkra no eyetu ana ba kompompa ebrewom ise ukofia se wo be wo ye ma wo identify support person obeba betena wo nchen ko sebi ye unka se wunni obi asa anya ubenye obi asa o eno wo hode but anya na bia area wote no ubenye obi a obeka se ene o meboa at least for be 2 weeks and 3 weeks utimi gina wo nan so a I can't stay by 2 3 weeks. Yeah, yes, so busy say you need time my ye ho easy. And this first I wo utimi call obitim be do ho be 6 months ne wan say obi a we adwuma but say etimi nyamre ni nyina ka ho na ama depression no kwa na ekosoro because ye nya time ma ye ho say nka ye nya time ma bia wadan for afre o say wa woni busuani be onim say oni obi a utimi gi leave kwa kwotena ne nchen a ense hwe Nanankia. Representative Dave na dey awura hai. Enei. So ni sa time na one kasa about time. One kantim kura wo ma. Maame no so wa vie so wona kura wo ko oni hwefo. Che say well depression dey achi ye kunyan. One kasa about time. Wo nyem kura wa wo awie kura hu depression. Sorry, okọ adwuma hu ma che po anwumre. O mai ho na ehwe o mo. Enti yenya ne dey depression do emu e bi nom na before be chichi enye bete ba ma me read comment na George Amana oche esiedu hey eja udi we me yada no akua chiki chiki o say keep it up. I've learned a lot. Yeah, that's a something affair. And so what has said it's true, pa. This body shaming, it makes you lose confidence in yourself. It happens to me. Kafra, washo honde intie do obi kakura yonko yenim. Priscilla Boachini, my best program. Yeah, thanks so much, Mrs. Tamaklo and your team watching you from France. Yami share papa Priscilla ya femo pa. Yami share mo. Ofori them say Ben Samson father
Bog are all proud of you. Nti me sure say Chiki una ekwa ma we. Oh yeah, dear passion what on mo nyamishra sanity. But now on say we mo for you know being names never no mo ye new mo nyamishra mo pa nti mo ba join here ne for member ne because of Chiki. Mombra every Sunday bia 8 p.m. to 9 na ese mo ba mo betie Nyinsen Ne Awoɔ de also BAT enyame anim ne ye nka ntu ye ho program yi ba ye a saving yama bebre kamre bi atwamu ma wo mu ne ade ne hadwen but omo confirm pa ye wo bi omo follow yen sa e de awo ba ko mienu omo guso wo ohun ni nyina no ye moa ye to yen safra ma mo ba educate yen yie we say ya na ko hospital ko yeso bisa question ba ko mienu ko he na ofri he sa musuban kakra na wo mo ho no asa ate binom ne ade but wo show yi so no otimi nya ho anytime efre eje ne question bia nti nyame hira mo pa mo ma ba nyina Dr. Hilda boy Dr. nyame show de wo busua ate nyame enka ho pa na bibia ni ayeta wachi den na Bashir Mohammed and so Abawaha. We are looking so great. Very, very intelligent discussion. Yeah, that's a Doris Asamoah. Well done, sis. Proud of you. Na nekia for Manfuni. Equia get 2 weeks. Come stay and care for Janelle and who Janella for me. Why? I was all the okay, you know. It was 2 weeks. Never shown them anymore. When we are twins. Benjamin and Jay say good job. Yeah, that's it. Papa Swagon group member. Bismarck Crampa. Hey, Chiki were fans. Hey. Minya doctor bi wa no so fans baba I think say we are power no crossing. Yada se me anto so ma yenhwe. O kan sa shemin ayi say ehu so bi so aka bi de afa ho ti say ye wo a before kra ye be pie nom ne ade no ye ba ne ye ba woni ye kofia ya ade na mo ka kire ye se be ya body ni de o ye de enya ti se de na o tie first no ahunwo ye de ya asrade kakra ba be ka ho ba de na mo advice ye se yenye se be ye niema bi say ya put ye into depression no e betimi aba form concerning the body no yetimi ye advice obi a wawo a o kofie se okwa e mane njeja ne ho bebre 6 weeks ni twemu a obi bia ye te said de na wonya enyemye into akọ back into ese wankasa no udi enuane bi te say enuane a enye shad fat and oil bebre ese udi like greens more vegetables ese will reduce carbohydrate intake no a ebe boa wankasa ama wo body no den a wo be kese but say udi this healthy diet ya now you exercise kakra untimi nye ne de bia say even 3 times in a week 30 minutes bia wo say wo de exercise ebe boa ma wankasa no say wo so nti bebre kra ebe ma wankasa ba back to shape I'll be okay I mean share na mekuma question odi abanie depression bi wonu mu kakra fi say oba wawo anokra me di kan e kan ho asem kakra wawo foforo na wo nkra ba mienu bi ana miensa e wo ho a won say na wa tension akọ ketwa no so mienu no so mo nyinyini bia sa mo ntia asem ase e ho so kra depression sin ni nyina so how do we manage wawo foforo ene wo hye nkra wo mo dada wo de foforo be ka ho ni na ye kan kosi se ebusua ana society na eboa se wonni obi a obetimi aba betina won kya hwe wona se wonni wukunu nko a enkra mienu ana ba ko na wa baka won se wontimi mfa ne nkoja wo maami ana obusua ni bi ebe ma mafi honom just for some time maybe a 1 month be we be put things in place we be okay and san wako form a say okunu timi so mu timi boa na wanka so timi hihye wo time ye na nyama na am overwhelming onya sa ebe ma wo wabre and more na wo bre no na wani nje because obi am pebre say de bi asma e kan say wo fofra kra ne dada obi o kasa akra na da nso ye na de intent no wanya ho na be ye there be say akra ne da jai onda kra rest okay uwie na sa akra na sorry a oda ho a obetimi aye de wo ye no obetimi ahye wachi na wo ye but say nya ye the time ni nyina ma akra na obo say wan kasa unya time ma because enyume no be sa breastfeed anadwunu mu nyina nya yes onda inti sa akra ne da daytime no be da sa anti oda na at least wo so rest kakra
enkofo bebre sa de we den ma omu because feel say oye na de ententem but say akra no on die na so da ho a ense hwe obetimi de na hyeche na obetimi de na to swing bim na ese na me se nkura bi ho mo tete nkura wo nkura bi wa tete nkurafo wo ka wa ni gusu wo de nge chese nkura no ma depression nkura se mpenimfo enti sa nkura we no mo ye yo mo de espe wo de ma me fa mental fo enye example ataba ko ada ataba ko ndai de de ma me ada depression de mo ma yaduro kai so see aduro ho de mama me bi no na enye obia de be ma de say severe and son na bia de what we do so by depression kwa mo obi ya kase pa ho me pa trying mi ho obi kase ba bi o te kono a enye no masa enye na sum na adwene depression hey stop ha edio asaba make am dey sire mi hu de menka because oh try but me phone lines no your time no ko yete wo mon ka che tie be phone lines na yete bi ebi mu de bi say my musa no mo amra 0302 216561 0302 216562 ye be phone lines no with depression bi a wo kom bi abejagu na akua ampem da akosoma me na onyi ya no mfa maye na yenim de mu go through nti mema no said ye can de besie ye kwa besimo so mo amaware ne de wora mo tese akuration mo apejam bag ye ko meeting debi emema ko meeting akwa hey na me de mama twaso na me boss be frame because o dwe ho a wonti ase ade ye mienu ne ade aba wo so ya no waja agu obai so se me ko meeting obeko mi obaba na nkra ya da say hati o ya asa to na djuma so ya me be enti yemfa ye first scholar ewo ahoma no so odo me mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so okay obia ema enti mama my share symptoms after birth na ha but before because me nya me first scholar mama mfa no odo me mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so wacho say I want so said mwani na ho kase Nyinsen Ne Awoɔ so be wa fa ho afa wo ba Di ko break kitwa na refi he. Mwani na ho. Na free he. Eda se o free he. Bacho me free malejo. Pacho yenti o. Bacho. Asemwa ku kan me tire de no bu ni na dream. Ni ba man na ese. Sisi a me di kasa kwa me ni. But ni odi ni fame no. I say me dua times I me say Nyinsen Ne Awoɔ an ka me kwa for years. Oh, kafra. But I anya 7 months. Ade na oye. Pacho na me ne no ba first one. Wanya me ho ade ntimi ko me crew. Na me ti one. Oba say me busi ko ho say akora ni papa. Nfi obaye no. No catch me standing you mama sambe never be anything and see me here no 4 months na me ba ni chenwa akra and see ni sanunya 5 months na me ko hospital me ko esi me lab and scan my bibia but aka lab ni e take na me ba ni asem no tu ni o de me putokwa so we need stand me ba be say no tika man and me so djuma na oye no me tia sie oye contract but okwa senta onye djuma sisi a me ni okata compromise ni nya nto akora ni atale a me di be ko hospital me like if I'm in love Matthias your story no wa pa ba mesrew pa so so wo tu kunu na se onye wo ho ade na djuma no hyeda nya djuma ekoso nyame adom awo ba ko wo sanke wo so wo twen kakra na wo hwese ma djuma sam ye bibia ye se we na nya ba wo ho na wo tena se o ba wo so ho kire wo hia sika no tu de enya ntopa mo ko no boko ate sampo mi pradjuma pa na so Nyinsen Ne nti na I say mi djuma ma djuma na mi ye ni nti I say ni nya djuma ti onu me na ni bufu sisi a me ni okakra o de me ku fi asa na opie oh ba so omo de omo o se be se ya omo ntene ne nsa wo so oh da be dia ombu me be di atamo hu
Did you some dear was so dear? And ya me who ya or the jammy walk on some view. Yes, I did ya me. Did ya me, dear, some number can the master. Mean, then. Aduane kura wonya bi ni asam o ba o de sese ebe kan kura na kosi sei na na akua se yenya ngu no so nti ewi obeyi ano de ama ofoforo nso ahoma no so odo memo ado do ba Nyinsen Ne Awoɔ so no be wa fa ba mo nyame enhira o minti o me ba ta koni me ka sa solution. La mesma experience kaka me hu awon se won se won kwa enye video entina mama ka se akola ne da awon so da no ebi awon kwa enti se akola ne da na se wa ni wa de ntema o so ya akola bi o so ade ne se da na o ho untimi nya oni eme na me ma wo fo men kwa wow say 4 now for na papa no way papa ne kojima so ye dia oboami but oni ho a menkwa etime wo for born me sorry amanche me hwe omu na mo and sana ma hwede enti de esese man yes say wa na obe fa obo by 4:30 na ma sorry na ma hwe omu na medicine gari na ma hwe omu na omoko ansa na gari bi mi ana mi ni ma me bi ani me bia ena form kra anya bete ba nya meka ho sa wo nya adwuma bia wo fie na wo hwe nkra no na me ye adwuma na me adwuma but e ba sa na me ko adwuma afi me bread too much ena me go be on adwuma ne kakra. If you say a colano mundi 2 years, Anna Masan, it's in Edman Becca, me, mammy, and I'm a good on Edmano, and not the consensus I want to cry. The water, the last 1 year, 7 years, and I'm a Edmasi. Oh, there be 4 years, and I'm a party Edma, and now only 7 years, I must have a chin. But me and I'm beer. Now, who will be a manner? But Hey, Mate. Yeah, so this here. Wa bra wa brenka 2 3 nke o. Easy. The mother no one say ya. Obey saketu. Mate medase. Amen for so. Odo me mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Hello. Papa be chia wanwumre ana oba. Hello. Good evening. Me so. Nyinsen Ne Awoɔ. Oba wa fa ho afa oba. Reverend. Abankwajo. Pastor say. But the time Abankwajo is Kadafi for Labadi. Yo, Sister Joyce enti o. Me bano me worry here no wadi no. Me worry na Nyinsen by and the wo in that man. Me drama no sa and say we have better 3 months na we go to macho man orinjima no ko eno so mo ba no kwatem awan Nyinsen ko ba manje mo ko of course embo mo ko mo ga wan time man ni akwala and one day no go I'm busy now to one person to no thing but I'm sure that I can man so my it's also ni I can see that is so we can go to akọ mata house aba we didn't want to not back to our back them and they can wada ana me call mata me say ba don't go to them so go e bi nkwan so feel so good and of course mo kuma course no me bigger me say me just tum ana kwa lu kutu wo utera mtamba para kwa myamu chebe mtamba ndini bwo bwo na kesi aje o fi bere mpase no uso tete ari umabo na akwa benya ni ye ona me yabasa environment ba wo fori bemu nkwa me pasi yo nkwa wo nzu bu eno se depression na yeah every day nkwa one
Any bro, it is in Chrome, yes, and you know, I'm yes. Oh, yes, the say, when you say, Benina, Ogana, 60, 40, when you go to the man's been a minister. And yes, I didn't baby with you, but I could get on your better. I can't want to know the minister and I'm living with Guano. Gokonya airway, on your sisters, and as we send it. I'm a deal. And nobody is. And you better, but say, what depression won't he? Yame ho, so what? Yada say, papa, me and fa another caller. Odo, me mo do Nyinsen Ne Awoɔ so. Awa, Jende. Phyllis. Vic. Hey. Akuya Vic. Me do say kakla. Mo yempo. Sisiang lechi. Yenti oe. Good evening. Good evening. The question is say oba na so go depression ma. Visiting time no. Time ben no say plan. Also do see here also in Golan. Vic. Yeah. Now what's the topic na say? Want to say why or jina ko wo so won yanko mu nti wo de ya busa ma me ate o say nti ba just so ba depressed I say je enkra ne free oba ne ho wa wo yi no abafi visiting time you we visiting time ni mo depression there so wa no wanya boafo no ho na niema bi nkoye osikasam nkoye no mo saa no na ye tade saa de ne ba aha nti eno ho ko tempi a obeti aka Vic me da so ate Nyinsen Ne Awoɔ me fa another caller odo me mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so wa fa ho afa oba mo afena me me na ba me da se papa yenti o me da se me fia ma ebre nti se be ma o ware na o yere ewa nyamara na boa no me fia me yere wo me last born onya 1 year pepe e no yare e ko hospital na je se CS oye na complication ba nti say correction mi jamejuma how 2 weeks bet na fie me fia 2 weeks me 4 year kete anya se na me video me didi na so nkola bi no die nim na la so anu no wanya 1 year na me hwe nkola no ko school na me ba ama ko hwe oba na ma ba anadwo ma hwe mu o ma da wie na me sen beda no na keto na sorry o sorry pa be bia ne ma me da na me da nti no god ni na no ababo me nufu so obe no o hu zenye ne ma me dia na no wasusu nti meda na ma bra na ju deep for 2 weeks me bia ha me yewu nti me tu me ma for ma bre papa me dia dey within that 2 weeks no e ma bre pa nti ye mo ye yero no enya ma horo ye nsombi enkwara na dware ye nsombi e wada do minimi nyina ye because na ma ya ma nyen se me boa me yere me ma ye mo ne ma bre nyami shira na wo so ye wu so wo ye nwu ya wu mu oh ready o me da se en fa last caller odo me mo adodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so Obewa fa ba. Me yentio. Me pacho me kasesa blekuma. Ye frame me anti ajoy. Anti ajoy da yentio. Me pese me kasasa depression during pregnancy me be after birth no. Me experience bi pa na na me nim say e ya dia e wo ho sa. Na me fo se bia me problem no e na e ma ne ye me sa. Na me pese me fa kwanya iso na me se obi bia or what's that situation mu se say no me say no crying if you say abofra no me afa ya nti akola na wo ba no so me adwen ko problem no so bebre sa akola na me ka na asem ni time nti me kwa wo no kwa na baby one baby dress kwa na me toy me ma me ni new towel no yima e na de kitire ne ho ansa na de courtship e fa akwala no because of financial problem and ne abofra no waye nipa over 15 years you see wow enti abofra na wo ba no na me won hwehwe ma akwala no na me se me wo biom me wo me ansa ona e me fourth born me se me wo biom nti Nyinsen ne ba asa no in fact
ha me ye papa nti affect me nanso ene nyame edi me afem eto atwa bibi papa bi apia free mu aba nti me se me nanu manyina nkran so be a situation no who said there is something good out of that situation. Yada say anti adwoa yada say emfa course no ensi ha na de enye easy kra anti ma memra na na akua ho nana ya monitor fa aha entie wa nana ma mintie o se ja utie o masam no kafra okay. Yeah, that's it for us. First person, no say 1 year 7 months now. Or feel say why depressed. We jay juma or yes so. Na Uncle Nyanko be saying Nyinsen no. The America chair wa would see me say. Nyinsen na nya bofana or show yem no. Nyame e wo purpose inti or dear bofana mount inti emfa won san canon. Nemom a footso kakam de be ma on say. Se wonyema enye doctor na be ka kire say juma wo ye ebe kose harm to akara na eni kwan se wugya ye juma wo ye ya na mpempi ne se wo antenatal na se wo tena ho na obi ba na obusan se wo ye juma ben a o se na meton say ba me Nyinsen me jai eso me kan de obeto me opemfo ada me wo me ba no kra me ye me ko ejuma me pon ejuma ko fie ansa na wo ka me se ye nyima ye njai ejuma enti se aye cry ejuma edin no ye enti me futu am di tu ne se wo nyame soe wasumdwe me apa ejuma ne ye se omo ba antinata ye church omo se wo oba na nkasa no bibia betima to be ma no aside say on accepting the responsibility bibi betima si abema ni ni ho enti wa no betimi aton ade nkakra betima bo amanya wo source of money bi da baby se bibi si a wa de be ye insesi and enye sie awie de meka ne se pe obi se ye area wote obi a panyin bi anase bi asori mpo awo bebi awo webusu ni bi a hwe a bibi woni nsem obetimi aboa na ni nkomo na endwendwen hu bebre na bibi emu no fampai boka hu because nyame timi ade nyina ye na abofra no bi a obeye nipa tichu bi daache ya time na so na wo last ayo hu me say omo experience na no mo share no more. Yeah. Nti emesa wasem etwato a ye de bema ema afefro wo mo wo awie ntafo ma mefo ese bo honum ye ma me pa na omo de omo bre ba ko pekura nya bete no awutu na sa wo extra mienu bi wa chiri ti omo depression eduro no de just ye sheda to bi common. Okay, ye boni nyina atofa no nene ye sua niema bebre hu ye hu depression said the depression said the siba ene se ba wo so a se ne ebesi insusuanso e de bema o enti na me ka kosi se ye Nyinsen a entempa no ye nko hospital. Okay, oko hospital a be boa ma wo nnum nnuro bi a ebe ha bofra no sa oko hospital na sa wo start bibia ebe boa ma yetimi asinyoma bebre anokwan se wo Nyinsen so a pe obi oboafo obi a na planet ho se by 9 months time me wo wi a we ne ba behwe mi se mpo eyesika na yese wo twia mon pakro no jai na juma na obetena wo nchen na ohwe wo a ese wo ye ana wa so se wo wi a wankasa na yese wutimi eye edidi ye na wutimi exercise kakra na oba back to shape na ama when Lucy was self confidence na nyasa untimi emmenipem obetwe ho afri nipa ho ana obi a otie mi bia so wo a wafa Nyinsen a be ma ne se on accept ana bia ya repeal na de aba on planning na aba no enya ba wi emfa won sanka yi wadwen every problem ne so nepe ways and means I'll bet see me e de abo akra ne ho ban kakra kosi se nyame beso e wasumdwem because nyame e wo mre ema bibia nti bia na sa abofra ne wo baba akopa obewo no depression ya de as society you shouldn't ignore se wo hu identify se obi are depressed that e se ultimate tweben no na ultimate boa no e ma ye criticize omo obi timi ka se wo de wo nkwa wo ye de de bia na wusu de bia na ora ho ye nyina ya wo bida eso no ye kra ho aye time
Yes, I know asem bi e beka kora bu abam. Hurtful words eno kra timi ma obi ye depressed. Nti ese yetimi hu se de esi ne ye ho bedi nkita ho. Na entimi ma obi enkoku ne ho ana onkɔhye ne ho akonfo because of say the society can about on. Nana Kia Ampem da Kono midwife for Pentecost Hospital na numere wabani yadi enkomoi. Me sure so yadi nkomo bebre enemo mobile Facebook nyame hram next week me expect more. Na me hram papa na kwame Ampem da kon say awesome presentation Lady Nana Akia chiki they are proud of you nyame hram papa team ne solid. Mr. Ansu we chire when to production they on point. Or kono akɔgye feedback na ɔde ni nyina bɛma pepe wan nye ne ye so dia obete e wo ho battle ya de yami sure the first time I then share wa hani bibia was on point production so ye cause we increase ya de no yami sure on point homeopathic clinic ya dana say yam friend was 0244867068 0244867068 na yam koye yen scan ne yen exams ni nyina yenhwehwe nipadua no mu ba bia na emoaye Dr. Shine Akwaye da se papa o production so on point na na kwa nyame hira bi o de say nanama nyame hira papa so dey until Facebook live ene obi anya bi ahwa akenkan ti no short videos no so no ye ne pepepe said ye wo ho ofete no ye ne sa pepepe yada simidin ye fia amankwa tamaklu da sene se nkwane ahoden wo ho ye be se hia wo ha ba adwuma ne ye wo so chena ade pache ye be hia wo TV no so saa kosi se memenda ne kwasi ade beba ne ye da so gumu saa no mo ye adwuma nyame hira obi a mo frɛ ye mo ntimi amfrɛ mo text message bibia ye ni so nyame hira mo ye kɔ ote ebe to so